komentar vezan za našu procjenu nominalnog BDP-a koji je procjenjen 26,123 milijarde konvertibilnih maraka za 2013. godinu, znači da imamo rast nominalnog BDP-a od 1,51% i uz deflatorne trendove koje smo imali u drugoj polovini 2013. godine procjenjeni rast realnog BDP-a je 1,61%. Svaki pozitivan ekonomski rast je naravno jako dobra informacija i nešto čemu trebamo težiti, međutim moramo prilikom interpretacije ekonomskog rasta i njegovog intenziteta u 2013. imati nekoliko stvari u vidu. Prva je da je 2012. bila vanredno loša, znači naš godišnji rast, odnosno prethodnu godinu utjecaja, zapravo rezultat i te vanredno loše 2012. godine također, a oporavak je dosta spor u periodima nakon 2008. godine koja se smatra za neki vrhunac u ekonomskoj aktivnosti prije nego što su krenuli se ovi problemi u ekonomiji. Primjera radi, BDP u 2013. nominalni je svega 4,6% iznad onog u 2008. godini. Znači u roku od 5 godina proizvedeno je svega 4,6% više bruto društvenog proizvoda, što je jako malo. Odnosno prosječna stopa rasta BDP-a nominalnog je 0,92. 0,92 možda može biti neka zadovoljavajuća stopa rasta za razvijene ekonomije, međutim za ekonomije koje su na nivou razvoja kao Bosna i Hercegovina to je dosta malo i mislim da ima jako puno prostora za poboljšanje kako bi se svi ti pozitivni efekti vidjeli na standardu življenja. Što se tiče cijena, guverner je već spomenuo da je 2013. godinu, pogotovo drugo polugodište obilježila su deflatorni pritisci. Na kraju godine zabilježena je stopa inflacije od minus 1,2%, međutim prosjek za godinu je minus 0,1%, zato sam rekla da je deflator za BDP korišten kao indeks potrošačkih cijena 0,1, zato imamo veći realni od nominalnog rasta. Što se tiče aktivnosti bankarskog sektora, nastavljen je proces razduživanja komercijalnih banaka, mada ne intenzitetom kakav je to bio ranije. U odnosno 2012. neto strana pasiva bankarskog sektora smanjena je za 380 miliona konvertibilnih maraka. Neto strana aktiva, odnosno strana pasiva je zapravo bila taj osnovni izvor finansiranja kreditne aktivnosti komercijalnih banaka, pogotovo u dugoročnim kreditima u Bosni i Hercegovini u prošlosti. Znači, još uvijek imamo dosta slabu potražnju za kreditima i većina kreditne aktivnosti komercijalnih banaka, pogotovo u drugoj polovini godine, se sve više okreće ka refinansiranju postojećih kredita, pogotovo u sektoru stanovništva. Odnosno, imamo situaciju kada banke sve više su aktivne u sektoru domaćinstava za razliku od nekih ranijih perioda.